Inzavain Tibeule, Vena Gransoy Turtu, White Discharge, Part 2 Tsungtsang Gransoyang, Atlang Pui a common ho Parukle, Engtia Inenkawl Dan Tungeti Tsungtsang Gransoyang, Pakatna, Tsuan bacterial vaginitis, Kanti Tsungtsang Kania, Hey he made Sia Tamberina White Discharge and Vegani, Arong Enge Enganga aeng me baga khanin arim machianga arim kha sangarim rim chia thuang do rim kha nam donani abi takin 6 month nuwa khanin a chhuak na sabi kani cervix kan en khanin enge aphuan berber ang khanom ta chuanin frothy cervix te pokan ni hei treatment engtia Inenkawl tur nge kan ti chuan tablet metronidazole hinisiri chungin in nu pa khanin enga chuan hemi chung zong kar kha chung chu 6 man lo tur ani ang Panhina chuanin trichomoniasis kantia protozoan parasite atanga ronkalani hemi white discharge kha polho chhuak kha arong kha awaranga awar me baka tuyang deu khan hang khalom thei bokani anat me baka enge avung theya cho athak thei bokani sex atanga in kai chhon the niwa ani me baka towel te chuanin tui hleu kwar swimming suit in hak choma changte panom theni chuba ka doctor nan check ka chulmor an ve en khanin strawberry anga omdeu wang khan strawberry cervix ite pon antibokani treatment engtia Inenkawl tur nge ti chuan metronidazole kha nisari chung khan e turani anga hemi chung jong khan 6 month thei lawang Pathumna common dewa chuan fungal infection hi ani candidiasis kantia hemi chu arong hi bong nu te chya khar ang deu hian amanga khami chhuak kha athak me ba ka azatela 6 man khanin anatel bikani 6 man me ba ka azun kan zun khanin athip tel emema anatel bokani 6 tanga in kai chhon thei thonya he cervix chulmor kan en khanin kha bong nu te khalang mo enge snow vur ang deu khan oma chuwan jong cottage cheese appearance mo snowstorm appearance mo kan tipokani clotrimazole zol kha in nilvin serathun chiania kha ni thum de thun ngai ni recurrent omelette chin kha lo omelette chin ang kha omani chuanin enge injection hial te angai theya injection me ba ka AAG te po kha serathun me ba ka han angai tel chinani apalina chuanin gonorrhea kan ti he ania he gonorrhea hi STD kan ti zinga sex tranga in kai chon the na hana tela kha discharge kha arong kha enge enga engmi baga shing tel bokani chuanin sex kan man khani anda emema anan pe baga kan zun song te khanin enge athip ngoi the ni kasoi tong khan 6 changa in kai chon the ni a damdo kan e tor chu doxycycline kha kan nu pa khan kan e yang achang chon ceftriaxone injection te pe ka nga ya azithromycin tablet te po kan e nga he gonorrhea kan nei chung he chuan 6 ka kan mang tur ani lo shim ani pangana chuanin PID kan ti a pelvic inflammatory disease nya he topic he chu adangin video karon siam lenga apoi mo em wangin PID kan ti chu 6 changa in kai chon tho ania 6 changa infection kan ne kha khami kan sera chawni lovin kan chul te kan chibom thleng khan ave effect any reproductive organs kan ti song kha ave effect any arong enganga ashinganga arim chia achwa kha tam em bikani chuanin pum kha naria riang khan pum kha anaring thei bokani anwai lam pum hwai lam deu khamo ana deu tel chinani chuanin damdo e tur chu doxycycline le metronidazole khani sompali chung e ngai ni he na hi effect atama wangin antibiotic po kha kar ni chung zet e ngai ani parugna chuan HPV kan tia human papilloma virus kan tia virus ania he khami bolho chhuak kha thisen aduk rong angte enge a ukrong angte khan omta arim che me bokani 6 tanga in kai chon the ania he human papilloma virus kan ti hianin genital ward sira khanin bok siam the ni chu me ba ka khan tyang genital ward om chuanin dam doi anoi chi de kha ngai thina cryotherapy surgery ti
ตบเตียงไงเฮนี่จวนดำตัวเอจีที่ปอมันนี่ตั้งปุยจวนหน่วยจีกันมั่งเบรนี่จู่ไม่บักกับ HPV ยานิน cancer ติดสวักเทลตา cervical cancer ชู more cancer ก็อาศัยเทีย90% cancer ชู cancerเร่งจู่ตั้งปุยจวน HPV จังรอนสวักนี่อาชีพนี้จู่บางจวนเฮHPV ชัดนั้นยานิน screening test ค่ะไง HPV test ที่อมตา pap smear ที่ปอกันตีเตลไงนี่ cancerแต่กันนี่จวนtreatment ค่ะดันวังเหตุจวนสวยจีละวังเล่ตัวนักรอยสวยจงรอนคลีร์ตัวจงอากาศลมมันนี่ค่ะดีค่ะกรอนสวยดูปกันดีบายบาย